ҳукми қонунии худро гирифт. дар хабар гуфта шудааст, мақсад запрет навъез мекунанд бо тариқи автоматӣ. мақсад трудовой договор мекунанд. дар ҳолати 2 моҳ гузаштан трудовой договор накардан. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед. каседе ки дорӯҳои гиёҳӣ дар кор боша, ҳатман айномима заказ кунед. Ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин дорӯҳои гиёҳӣ барои простатит, дорӯҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. бо як қарори нави ҳукумати Федератсияи Русия маълумотҳои биометрии муҳоҷирон ҷамъоварӣ карда мешавад. бо қарори ҳукумати Федератсияи Русия аз 1 декабри соли 2025 то 30 июни соли 2026 тамоми гузаргоҳҳои марзии Русия таҷрибаи ҷамъоварии маълумоти биометрӣ аз хориҷиён роҳандозӣ карда мешавад. бояд гуфт ки қарори мазкур рӯзи 18 октябр ҳукми қонунии худро гирифт. дар хабар гуфта шудааст, ки дар сурати мавҷуд будани имкониятҳои техникӣ дар тамоми гузаргоҳи марзӣ маълумотҳои биометрии хориҷиёнро ҷамъоварӣ мекунанд. яъне ки шурӯъ карда аз моҳи декабр аз рӯзи 1 то 30 июни соли 2026 тамоми маълумотҳое ки ба муҳоҷирон тааллуқ доранд ҷамъоварӣ карда мешавад. ин барои чӣ сабаб мебошад, сабабаш гуфта шудагӣ нест, вале ҳар касе ки бо тариқи сарҳадҳо вориди Федератсияи Русия мешавад ё бо тариқи фурудгоҳҳо вориди Федератсияи Русия мешавад, ҳамаи маълумотҳош ҷамъоварӣ карда мешавад ва ба вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия бигем ки дар ба задани мейсан. ин шояд бо дар оянда барои ягон қонун ё тағйиротҳои нав барои муҳоҷирон бошад, лекин ҳозирашда ҳамин қадар информатсияе ки бо қарори ҳукумати Федератсияи Русия ки 18 октябр аллакай қувваи қонунии худша пайдо кард, яъне ки ба имзо расид, аз моҳи декабр ин чиз роҳандозӣ карда мешавад. ин буд як информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. касе ки границаи Қазоқистон мехоҳад перескат кунад, манама номерошон мебурояд, занг занед, граница мебаранд. ҷураев намисондад: ассалому алайкум ака, патенти ман ноябр буд мешид, не ки ман августа Тоҷикистон омадам. баъди омадагим суми патента наспоридам. мегуфтем ки ака ҳозир ман Россия рафтан метавонам, патенти нав гирифтан метавонам, ҳамира бифаҳмонед ака. бале, агар ки патентона предоплата кардагӣ набошен, ҳозир ки ба Федератсияи Русия рафтен, шумо мерен аз сари нав патент мегирен, дар чӣ корубортона давом метавонед. тамом. шамил нависондаед: салому алайкум ака, сози тинҷӣ, ман Россиядаем, 1 ноябр 27 медонам, метавонам ватан рафта. яъне дар бораи аблава гап задистай, нафарҳое ки 27 сола мешен аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. салимҷон нависондаед: ассалому алайкум, номери телефона аз куҷо гирем? савол дошта бошед дар ҳамин комментария бинависон бародар. ҷобиров нависондаед: ассалому алайкум ака, патенти ман аннулирова шудаe, граница бирам метавонам патенти нав кунам. 6 моҳ супоридам, 7 моҳш маҳкам шуд. аз рӯзе ки аннулирова шудагиаш шумо аз ҳамун число ҳисоб кунед, 1 сол, баъд аз 1 сол шумо метавонед ки патенти нав бигирем бародар. як нафари дигар нависондаe: салому алайкум, нома дар чорни списка баромадаe, паспорти ман маҳкам бошад. касое ки номшон дар чорни списка баромадагие ва баъди 10 сентябрам ҳамин чиз дар чорни списка мондагӣ боша, агар мақсад запрет навъез мекунанд бо тариқи автоматӣ. вадудов нависондаe: Сорбон салом бародар, ман ба Русия омадам, барои патент ҳуҷҷат споридам. вақте ки тайёр шуд рафтам ФМС, патента надодам. гуфтам патенти пешинат аннулирова шудагӣ. гуфтам аннулирова шудагӣ боша патенти навро чаро намедиҳед? гуфтам то қонуншиканӣ кардагӣ. то 1 сол аз вақти патент аннулирова шудагӣ шумо наметавонед патент карда. нарушения. гуфтам мо намедонем. ман ягон бор ягон қонуншиканӣ накардам ва ягон бор ҳам милиса ҳуҷҷатамро тафтиш накарда буд. доим ҳуҷҷатҳои қонунӣ буд. баъди патентро надодам, ман граница рафтам, Русия дар омадам, регистратсияи частни кардам. моҳи ноябр регистратсияи частним тамом мешавад. ман метавонам боз границаи Қазоқистон рафта ба Русия оям частни регистратсия кунам. шумо чӣ маслиҳат медиҳед? агар бо тариқи ҳамо граница мебурдагиҳои одамои боваринок бурен, мисол дроварда то онҷо тона набурад, бале. ва дар бораи аннулирова шудани патент мо қариб ки дар ҳама рӯза видеоҳомон мегӯем ки
کسی که پتنتش انولیرovat شده تا مدت 1 سال شما بیهوده حرکت نکنین پتنت گرفتن نمیتونین و این چیز همه خیلی خدیرов نویسنده سلام علیکم اکا خدمت حربی حالا هم تمام نشده است همین سوالی مرا جواب میدونید تشکر رحمت آخری ماه نوامبر به انجام میرسه دعوت کنید یوسف نویسنده سلام اکا اگر از نرباچی باشی трудовой договор نکنی پتنت میسوزه یا اون راه دارد به حد ضروره تشکر رحمت تا وقتی که شما پتنت میگیرین 2 ماه مهلت دارین برای трудовой договор گرفتن و بسیاری نفرایی که از نرباچیان هر کجا در کار و فعالیت میکنن میروند در یاندکس در دیگر جاها شرطنامه میبندن مقصد трудовой договор میکنن در حالت 2 ماه گذشتن трудовой договор نکردن البته که پتنت شما انولیرovat میشه این چیزا به نظر بگیرید یک نفر دیگر نویسنده که کی امنیستیا میشه در این باره یگون اینفورماسیون نیست از پیش خودمون هیچ چیز گفته نمیتونیم یک نفر دیگر نویسنده سلام سالمون من 3 ماه در RF ایستادم اومدم 3 ماهی در وطن هستم باز رفتم میتونم اگر میگراسیون کارتای گوستی نبود وقتی هم برآمدن بله میتونی که حاضر برای بود احمد و نویسنده السلام علیکم شوهرم در RF فر کار میکند ماه ایون رفت پتنت کردیم ماه نوامبر باز میمیان وقتی که پتنتشون دست صحبت میکنن در مدت 10 یا 15 روز گشته بروم یگان نروشنی نمیشود نه نروشنی نمیشود همون پتنت مهلت داشته باشه مبلغش پرداخت کنن همون قدری که نیست مثلا 1 ماه یا نیم ماه یا 2 ماه یگان نروشنی نمیشود این چیز یک نفر دیگر نویسنده که سلام اکای سوربان سوال من چنین است در رویخط سیاه ماه فوریه داخل کردم اگر از من تریتوریای روسیه خودم برایم запрет نمیمونن التماس جواب میدونین در رویخط سیاه به خاطر داخل کردن که مثال شما یگان نروشنی داشتین یگان پرابلم داشتین و اگر شما پرابلم ها را حل کرده باشین وقتی از روسیه براین یگان مشکلی نمیشود برای از سر رفتنتون و اگر که شما نروشنی هاتون و پرابلم هاتون حل نکرده باشین تا حاضر و از روسیه که برآمدین دیگر متاسفانه در آمده نمیتونید چون که نام شما در چهار سپیسکا میمونه همون خیلی زنده و سربلند باشین برنامه امروزه ما را جنببست میکنیم سوال باشه بنویسین در کامنتاریا خداوند همه ما شما را نگهبان باشد